Dobro večer. Danas na kraj tjedna sam primijetila da mi jako paše što je kraj tjedna, jer sam iščekivala taj moment jako dugo, cijeli tjedan, ali ne ono kao u smislu dolazi mi odmor, vikend će, mogu izaći u park, van, u prirodu, prošetati psa, otići u shopping, napraviti neki dobri ručak. Ne, ništa od toga. Ja se jako veselim kućanskim poslovima. Ja osobno nisam dugo, što znači, a ne znam koliko godina, nećemo sad u računicu i u brojke, ali uglavnom dugo je bio period kad sam ja kao čistila, ali ne u smislu da sam imala puno toga doma za čistit, nego je to više bilo onako kao pospremi krevet, usiši krevet, usiši stan, operi kupaonu, pobriši možda prašinu sa stola, ne znam, operi prozore, operi pod, ali kako kada. Tako da je baš poslova bilo malo. Ja znam, pardon, ovo je moj pumferi koji se večera mi se ispekla. Uglavnom, ja sam se dosta više u stanu bavila time da sam ja prala pod sama sa sobom, doslovno. Jer, mislim, znate kada dođete na trening i kada ste otkačeni ko vaša trenerica i kad možete 45 minuta sat vremena odplesati i onda ste mokri ko krpa, a usput ste obrisali pola podija plesnog i odlično se osjećate. To sam ja primjenjivala i kod sebe kod kuće. Znači ni pas moj dlakavi nije toliko obrisao pod koliko sam ga ja obrisala. I srećom nisam ulazili u cipelama u stan, jer se kod nas ne ulazi u cipelama. I nisam imala papuče, naravno. Ali meni je ovaj mali prostor uvijek koristan bio za vježbanje, plesanje, aerobik, pilates, jogu, balet, šta god. Znači, pustim glazbu i nemam pojma koliko je sati jer nemam sat u blizini. Ja plešem dokle mi se pleše. Kad osjetim da dolazi nekakav umor i onako kao osjećaj da mi paše odmora, perem se, otuširam se i legnem u krevet. I to su stvarno dane koje pamtim. I znam da sam hodala, kad sam bila jako nervozna, onako kada imam leptirić u trbuhu, da sam hodala u krug i dok se nisam smirila, dok mi to iz glave nije izašlo van, znači ko da hrčak mora hodati u kolutu. I onda sam se ispuhala na taj način bez da se moram na nekog izderati ili nešto pisati ili nešto da mi krivo bude. Ja sam to tak rješavala, ali to su bile moje 20. Zanimljive su te godine, 20. fenomenalno zanimljive i čak mi je zanimljivo promatrati ljude koji su sad u njima. Mislim, ima ih oko mene. Također mi je jako zanimljivo promatrati sebe u 30-ima. I to što sam se sad javila mi je onak palo na pamet, pa da ja stalno razmišljam kako bi bilo super kada bi ja imala mogućnost nekakav vlog snimiti, već dugo nisam, ali nemam baš neku veliku želju još i nemam baš još neku veliku kao... Mislim, prethodno mi se znalo događati kao ideje da imam ideju da mogu kreirati nekakav video pa onda pokušavam to napraviti tako kako sam zamislila i složiti dan takav da mislim, ali trenutno još nisam baš 100% sigurna da mi je to tako kako sam tad radila, niti nekak novo. Znači zapravo još nemam ništa specifično što bi mi bilo inspiracija da snimim vlog. Pa čak niti čišćenje kuće, niti slaganje, makar to je poanta ovog vloga mog. Ali
kao da mi to trenutno ne paše snimat. Tko god se osjeća kao ja, nek mi piše. Ne znam da li je to nekakav univerzalan osjećaj trenutno, da li je to nešto univerzum govori, da li je to neki moj vlastiti, pa sam ga negdje iščeprkala ili ga tek tražim. Da, ono, kao došlo je oduvijek mira u tebi i zauvijek će ostat. Ali da, uglavnom, puno stvari koje zapravo sad imam u stanu me čine sretnom i popunjene su sa raznim stvarima koje me čine sretnim. Razmišljam da li mogu razgovarati sa tehnologijom i razmišljam da li mogu biti sretna što zapravo ću čistiti to sve i što ću održavati to sve i kako će moj dan izgledati, moje rutine i moje želje. Zapravo također mi je jako potrebno da već dugo pričam da krenem kuhat sama, pa mi to isto mi je onak kao da krenem kuhat. Pa vidjet ćemo, mislim, vjerojatno ću nešto objaviti isto vezano za to. Instagram također kao i YouTube. Onda sam si još zamislila da kad već ću kuhat i kad ću čistiti, znači, ali to čišćenje sam primijetila da je 2 puta tjedno maksimalno će mene, da je 2 puta tjedno ponekad premalo. Kao minimalno bi trebalo čistiti 2 puta tjedno, ali da je premalo. Da je čišćenje ono što kad napraviš svaki dan, pa bi se to moglo zvati rutinom. I rutina je jednostavno taj dio kao kuća. Ja mislim da ti je u kući najbolje kada čak ni mini doručak nije rutina. Pokušavam to shvatiti. Ili, znaš, ono, održavanje kože, masaža lica, namaže kremu, održavanje i to. To mnoge žene i mnogo vlogova koje gledam smatraju rutinom. Zapravo, rutina, koliko sam proučavala, ne mora biti nešto što se ponavlja svakodnevno. Jer svakodnevno, recimo, kad imaš kontinuirani san ili kontinuirani ručak ili kontinuirano vježbanje ili kontinuirano, ne znam, nešto tog tipa, onda ispadne da taj kontinuitet zapravo je kao svakodnevnica koja je zapravo potrebna. Rutina, recimo otići 3 puta tjedno na trening bi mogla biti rutina, ali ta rutina, to sam htjela reći, promatranje rutine je zapravo da kada ti dođe ta neka intuitivna želja, odnosno kad se kao dogodi to da je ta potreba tu, da to znači da si ponovio rutinski, kao da je ponovljeno u onom momentu kada se sjećaš da je zadnji put bilo. Kao da se, rutina je sve dok se ne počne odvijati svakodnevno. Recimo, utorak sam bila na treningu, u petak se sjetim da je prošlo 3 dana i da mi je želja da se za svaka 3 dana sjetim napraviti taj trening. I onda bi se to nazvalo rutinom, jer se ja pokušavam svaka 3 dana sjetiti, odnosno svaka 3 dana pokušavam ponoviti trening. Ja sam to tak shvatila, mislim, ako vi shvaćate da je rutina nešto što ćete, recimo, kupila sam serum C vitamina i sad ću ga nanositi svako jutro, ali to, ne znam zašto bi se zvala rutina nešto kao nanošenje seruma C vitamina svako jutro
dok ga imam. Kad ga nemam, onda ću promijeniti rutinu. Jer zapravo vjerojatno time želimo reći, želim vidjeti kakva je promjena sa nanošenjem C vitamina na lice za razliku od nečeg drugog. Ali dobro, nevažno sad. Kad smo već kod toga, kako sam krenula pričati o tom kako mi vikend će biti u radovima, odnosno u čišćenju i slaganju, onda sam se sjetila također da frižider želim zamijeniti i da će ovaj mjesec biti kupljen novi frižider, ali ovaj manji ne želim maknuti iz stana. I kad ga maknem iz kuhinje, i to sam napravila jučer, i znači jučer sam ga maknula i kad sam ga jučer maknula sam ga premjestila u dnevni boravak. I znate već možda ili ne znate da sam tu u dnevnom boravku imala kafe aparat na stolu, ispod je bio ladica sa slatkišima, gore su bile šalice i čajevi, kave i to. I sad sam htjela staviti frižider ispod umjesto stola, ali taj frižider je jako mali i gore samo stane kafe aparat i ne mogu staviti ništa i jako je nespretno napraviti kavu. I odlučila sam da ću onda, obzirom da ne mogu imati i stol i frižider na tome mjestu, jer ako stavim frižider, stol neće stati. Ako stavim stol, frižider neće stati, to je jednako što sam sad rekla. Sija. I onda taj frižider ne stane ispod stola, niti kad maknem ladicu. I onda sam odlučila napraviti ko u slovu L. Ako ste ikad igrali Tetris i sad sam mislite ona kaj ovak izgleda. I sad, tak je doslovno ušlo u tu ovaj kutak. I onda je tu kao frižider i pored tog je stol, ali je stol okrenut i viri van. I nije baš da mi nekak super izgleda i nije mi to baš način na koji bi ja htjela sada to ostane. Jer, ne znam, nije mi to baš nešto što mi se sviđa. I mislim, to nije dizajn i to je samo nekakva probna organizacija, odnosno taj, ajmo reći, probni test isprobavanja kako funkcioniraju stvari kad ih okreneš, kako napraviti kavu kad se sve okrene, kako napraviti mjesta da ne baciš stvari, da ih ne odložiš na tavan, da ne zamijeniš ih s nečim drugim, kako isprobavanja jednostavno stola, izrade kave i na frižideru i na stolu i raznih drugih kombinacija. Tako da, isto kao kad uzmete tester parfema, tak sam ja uzela test napraviti kavu na frižideru, pa opet na stolu, pa drugi način okrenuti stol, pa opet napraviti kavu na stolu. Puno isprobavanja raditi kave na razne načine. Da. Također sam danas osjetila, znači ja cijelu zimu, nekakav čudan osjećaj sam danas osjetila. Cijelu zimu imam feeling da ću se prehladiti. Zna se dogodi da mi u plućima nekakav čudan osjećaj, kao da osjećam pluća da su mi skroz na površini, kao da osjećam da će me grlo početi boliti, kao da da mi curi nos pa mi ne curi, pa kašljem, pa kišem, pa mi je hladno, pa mi je vruće, pa svašta nešto. Danas sam osjetila sinuse kao da su jako nadraženi, sve u grlo, na pluća. Ja nisam znala šta je. Da li to dubo da jučer dok sam čistila prozore, mene nešto me ubolo, neki kukac, jer sam baš gurala posvuda štap da očistim svaki milimetar, centimetar paučine i kukuljica i svih tih prašine i svega što se zavuklo oko prozora. I na večer kad sam se vratila iz frizerskog salona, kao što vidite šišana sam, imam novu frizuru i imam genijalnu frizerku koja me primjela. Zadnja sam bila u frizerskom salonu. Mislim, bila sam naručena, ali sam bila i zadnja.
I taman mi je to pasalo jer sam prvo oprala prozore, pa sam si išla prat kosu i tuširat, pa sam se sredila. Otišla sam u frizerski salon, došla sam čak pola sata ranije i došla sam na red i dobila sam sjajnu frizuru i toliko mi je super istanjila kosu jer je bila puno debelih vlasi. I ono zadnje moje šišanje koje sam se sama šišala je bilo malo stepenasto, malo ravno, malo simte tamte. I bilo je vrijeme da se stvarno šišam, makar sam ja htjela imat, šta sam htjela imat, pramenove. Ali dogovor je da ih sad nemam zato što imam želju da mi kosa ozdravi od minivala koji je bio i to mora proći neki period da se oporavi, da ne bude sva spaljena. Tako da zapravo imala sam jako lijepu večer jer sam sjedila u frizerskom salonu i gledala kak me frizerka šiša. Ja sam tako bila rumena u obrazima, ja ne znam, i sad sam, ali jučer sam bila još više. Mene takva toplina oblila da ja ne znam kaj je. Ali ne znam ništa s mojim sinusima jer danas cijelo vrijeme osjećam te sinuse i palo mi je na pamet da mi je to možda od uboda. Da, ne znam, znači recimo kad to bude osa, pčela, može ti naoteknuti jezik i teško dišeš. Meni nije naotekao jezik i to je bilo jučer. Od sad sam se već 3 put mogla onesvijestiti i umrijet. Možda i 3000 puta, ali niti jednom nisam. Ali cijelo vrijeme kad udahnem, to mi se i na poslu dogodilo i fakat sam se splašila. Kad udahnem, kao da me tjera na kašalj, kao što sam se malo prije nakašljala, mi se to opet događa. Znači, dišem i škaklja me. I tjera me na kašalj i cijelo vrijeme imam osjećaj nadraženosti. Ja ne znam zašto. Desna jače nego lijeva i to u grlu, kod glasnica i cijeli tu sinus ovak baš iz nosa kod je. Kao recimo kad imate hatha yoga krije, ako je netko bio na hatha yoga krijama i čistio sinuse. To rade jogiji koji znaju kako postupiti pravilnim načinom tako da očiste taj kanal i zapravo ima tu nekakvog većeg smisla. Ja to sam jednom u životu napravila. Ima gumica. Ta gumica je dugačka kao, ne znam, može se spojiti kao oje recimo i onda je možete odčepiti i onda ti je dugačka. I doslovno se ugura u sinus i onda je primite kroz grlo, tu u usta stavite prste i onda je možete izvući van. Ja mislim da je tak ide. Ja sam to davno radila. Ali mislim da se znači, provuče kroz ovo i uglavnom na taj način očistite kanal sinusa. Iako ja najčešće čistim sinuse sa lotom kada se napravi otopina soli i vode, što se sad može kupiti u apoteci. I onda se nalije u jednu sinus i onda se ispere pa se nalije u drugi sinus pa se ispere i tak. Da, uglavnom imam feeling da mi stalno nešto prolazi, kao kako dahnem da mi prolazi da osjetim u grlu. Tako da, baš je nekakav neobičan i neželjeni osjećaj. No, pomfrit mi je ispečen u ovoj fritezi i ja sam, kaj sam ja, bila gladna, odnosno možda sam još uvijek gladna. Večerala sam, kad sam se vratila iz šetnje s Kajom, umak od rajčice i soje sa tjesteninom, špagetima. I stavila sam gore prehrambenog kvasca i stavila sam malo baziliko umaka. I to sam se najela. Inače, špageti su jelo koje se teško jede, jer ti treba pribor za jest špagete i ja sam jela pred mamom
i sva sam bila zamusana naravno, jer nisam jela za stolom. Jela sam u dnevnoj boravku i pričala s mamom. I da, uglavnom, kao kad sam bila u 20-ima, koliko god su trajale te 20, znači 9 godina, pričala sam da ne smijem jest nikad te špagete, da je to nešto najgore što može postojati, jer ne mreš to jest. Ali zapravo, zadnje vrijeme, znaš, dobiš špagete kad si gladan i pojedeš ih i misliš si poješću ih najbolje kako ih znam pojest, a zapravo pitam se kako onda jedem drugu hranu. A što se tiče pomfrija, kao najbrže ispeć pomfri, meni najdraže u fritezi je najhrskaviji ispadne. Sad ne znam je li izgorio, jer sam ga stavila u malo većem vremenskom periodu. Ok. Slučajno sam stavila više od 20 minuta. Uglavnom, htjela sam se javiti. Dobila sam prijedloge od onih koji gledaju da snimam na hrvatskom, da je to puno bolje. I ti ljudi koji su mi to rekli su iskusni, tako da ću ih poslušat. Da li ću ja snimat vlog, ja stvarno ne znam. I da li ću ja imat nešto što je, kako bih rekla, što mene čini sretnom, kao u smislu da li će moj vlog izgledati jednako lijep, jednako sretan, jednako ću biti zadovoljna s time što sam napravila, ne znam. Jer se ja apsolutno time ne bavim. Ja ne gledam previše filmove, s druge strane ne kupujem kamere i treće, ne bavim se nekim tehničkim stvarima kao što su izrada videa. Znači, ali pazite sad ovo, kad sam krenula razmišljati o Nira Kačeš, palo mi na pamet, ok, marketing nije moje područje. Da, ja radim u trgovini i mogla bi napredovat u nečemu što se tiče marketinga. Ali ja nisam završila nikakvu školu marketinga. Bilo da je moguće da su mi rekli da bi bilo za mene trgovina, trgovačka škola, marketing ili nešto tom slično, ja sam rekla ne, meni je ekologija čisto ok. No, kad smo već kod toga, znate kada radite nešto i kad vam to već pređe u naviku, recimo dođete u dućan i imate prodavačicu i onda vas prodavačica nagovori da nešto kupite ili vam da savjet nekakav ili vam kaže nešto da naučite o nečemu. Odnosno ne kaže vam da naučite nešto o nečemu, nego vi naučite od nje o nečemu. I onda spazim koliko su neke navike koje ja inače imam iz trgovine ili iz gledanja u vlog ili iz nekih kućanskih poslova koje mi je mama nasipala u glavu ili nešto što sam čula negdje, uglavnom svih tih nekih stvari koje ja volim i radim i vodim brigu o tome. Vodim brigu o tome i zanimam se za to. Uglavnom, koliko te stvari me zapravo kao, imam feeling vode k tome da te mogu nečemu naučiti. Odnosno da možeš s njima postići rezultate i tamo gdje nisi siguran u svoj uspjeh. Da, i onda mi je palo na pamet kao ja sam htjela se baviti da mi posao bude izrada aplikacija, pa da mi posao bude internetski marketing i brendiranje, pa da mi posao bude, ne znam, izrada imati svoj OPG, izrađivati nekakve stvari. Pa svašta sam se ja zanimala za to,
ali da li sam ja doista htjela da mi to bude posao, nisam sigurna i znam da nisam postigla u tome nikakvih rezultata i da li je to bio pravi odabir, ja ne znam. Ali kako sam i kroz neke stvari s tatom prošla, recimo crtanje u AutoCAD-u, pa recimo izrada nekih slika, odnosno slika mislim u Paintu, crtanje, pa onda crtanje na papiru, pa ne znam šta još sam prolazila s njim, svašta nešto. I Excel, makar smo Excel radili u školi, znači neke stvari on se bolje kuži za razliku od nekih stvari koje se me učio, a ja se uopće ne kužim u njih. I znači, kako bih rekla, on je isto učio neke stvari sam uvezano za kompjutore, a zna ih i dan danas i neke stvari još uči. Ja, koja nisam se uopće htjela nikada spraksati vezano za računala, a morala sam zato što sam išla zato što mi je to bio redovni predmet školski i obožavala sam to radit, znači sve to na Wordu, Excelu, šta je, koji dio kompjutora, unutarnji, vanjski, bla bla bla, sva ta teorija i praksa. Od osnovne škole pa u srednjoj školi i onda me puklo van, neću ja više o tom ništa. Izašlo iz mene volja. I onda sam se sjetila kao kad sam dobila laptop zbog fakulteta, kako bi ja mogla nešto napraviti, a nemam pojma šta. Onda sam se sjetila opet gledat vlogove. Onda sam opet dobila ideju da bi mogla napraviti, ne znam, stranicu, da bi mogla napraviti svašta nešto, pa sam onda išla o tom učit. I opet se kao došla ta inspiracija da ja nešto napravim vezano za računala. Ali, evo, imam brata koji je uspješan u nekim stvarima kojima ja uopće nemam pojma. Znači, ja se igrala nisam jako dugo na laptopu ni na kompjutoru. A također nisam njegove struke ništa poduzela vezano na računalima. Mislim, kako da to objasnim, neću objašnjavati što je njegova struka, nego hoću reći da kad imaš osobu s kojom živiš, mislim da je dovoljno živjeti sa 2 osobe. Te 2 osobe mogu napraviti puno u životu, kao što ih može napraviti 15 u tom životu. Ali hoću reći da koliko je to cijenjeno i koliko je to drago meni, recimo, vidjeti da imaš 2 osobe koje mogu zajedno živjeti i napraviti puno toga, ali zapravo hoću reći puno toga u vlogu što vidim mi je draže nego što se može reći iz nekih drugih stvari, jer to što se vidi u vlogu zapravo je nekakva, ajmo reći, domaća produkcija, odnosno ono baš što iskreno ti želiš vidjeti, odnosno što ta osoba koja snima želi vidjeti i ispričat, i to je taj nekakav svakidašnji život i vidjeti kako ta osoba živi i te neke skromne stvari, male stvari koje te čine sretnim i lijepo ispričat neki tjedni, bazni, ritualni sadržaj tvog života, jer kao da ti to nadograđuje. Zato sam krenula, ali ja sad već skoro pričam pola sata pa ću stat jer stvarno sam dugo. Želim vam ugodan tjedan, vikend i lijep provod za vikend. Danas završava uskoro dan, sad je već blizu ponoći. Ima još koji sat, ali sat 2. Ali da, evo, ja sam malo odlučila snimiti ovaj video, pa evo, kome je drago, neka vam je drago.
like, subscribe, kaj god. Ako hoćete, lajkajte, subscribe-ajte, meni će biti drago, ali evo ukratko, tako to.